Aru ire yo kari deadline ya kurea licenses ile cheta single permit, business permit na licenses ingi ile county ya mandate gita ushuru na nda receive thimwe nyingi kire barantongeretie especially ya kariba na municipality na wize na town para baingene na biashara bembo ya mheshimiwa na ndito agita na gutena mbecha kuringa na coronavirus nitumite biashara chieta nthi na itokira kuringwa penalty area nontu ni thairwa iri guru kibara batiromba commit the deadline na ndi biuria biri ya bia tumandoria na ndi anga kara nthi nja nkirio unte kwa solution kire kariba municipality na Meru County at large ikiombonere ampandike barua nontu tutena are assembly na ratumba inya kureta motion kana tukoria through statement na ugande andikira deputy governor za OA mandate isheria ko wave mbuga na kairin kope governor ikenda inyawe bomba kushauriana na ndandikira inya CEO kana MD kana general manager ore revenue board yetu na icho barua hizi nkobandikirite na bakopete baubonde ikenda bomba kwaleria mantu zaza bomba ko gwetera kana ba suspend kana inya bomba go extend kire penalty zira kana daira bateri korea licenses hizi ikenda murimo zozo coronavirus zomba kuthira kana zomba go stabilize akariba municipality na Meru County nontu ni ari yogoti bomba kurea lakini za hizi biashara ikariu batiomba kwethura bakireaga mbecha hizi nontu eto hoteli achingi nonga tekawe yake weta ke baba rugurite manduka jao no kona biashara chinde weta mathoko na nau ange batikomba komba ku raise revenue hizi ko ni caution ira kurombaga at least county government itongeretwe governor deputy governor na director of revenue bomba go suspend kire mari zaza za licenses hizi na bomba kuithira batio baringa penalty charand rates kana inya inge mwanya na rewire romba ndina retha hizi kire ndi mwakirishi o mwananchi romba rere ntena ogwa Bruno ntembize deputy governor kana inya governor bonde nyabone iti biashara na ibeize economic challenges iria tukurukira ikethira national government ni komba nyabo gutwa mbinu iria bomba go caution na iga caution ye mwananchi akethira at least na komba kwethirwa inya kiore on the buru taxi ate komba inya taxi era tomba korea za pei ikitaurwa inya batu akariba counties hizi kana Meru County eto itubateri go take measures ire komba ko batetheria ikenda bomba gwita biashara in the near future inya murimo zozo agitabura zo akuruka kukethirwa zatiombegeka then inya tue daira tobera ana biashara bainge nduka na bakaranja barei no kona komanza ijo biuria bakoria yes measures hizi ni njega na ito chiromba chiomba kugitaburia lakini bakaranjare na biashara chiao na chio chiko achie down bakomba kurei na bibyo biuria tu mwananchi ule kawaida akoria yes corona ito mekira lakini to akaranjare tukagita atia lakini to kombo ba caution na at least bakethro taxi hizi ichikuevo for a duration yeze coronavirus kethro ereo tento kethro tuibatethagia ankwenda gushokeria mheshimiwa Murega nkatho nontu kwa kuthikira kiriro gietu na kiriro kia Antuba municipality na nkurukinya Antuba Meru County. It is true na gwirio deadline ya kuria small business permit na other licenses na teka tukuga antu bakaria atukuga it is terribly bad inya mishara antu abagiti mishara nduka ile nyingi chingitwe na kweri atukuga thirikari tia ya basic extension kenda at least situation yomba guchenjia biashara ichirathuki muno na onare irathuki muno thaiti kaire twategera tukona inya license inya kuria antu mashara bomba kugura bia kura bomba guchokanja ithine nene kwa wingwetikia governor na inya wengwa imwendi antu na imuthikiria antu nonto twingwa tuthurike interest ci antu itukumuria inya wengwa na finance CC bakarenthi guru bathuganie na bathuganirie mwananchi wa Nthiguru
antu betu ba Meru inkupera tumbeni kwathikira ura thirikari gutwira na nkuruki tucokeni ki maromba turenda Murungu nkuruki nuntu nandi nwe tutegete thaiji na tukomba tumbe kwipanga bwega kenda murimo jojo amba kwija naja jomba gutukinyira kenda masibitari yetu jomba kwithwa jomba kumba gutungatira antu bakai antu atwithwa twinde twaje itu twi baba ingi lakini tukomba gwikaria tukomba gukara bwega.